sena gambi sena lese kalbati miragattu sena gambi sena lese kalbati artangu ya jikatambi arrabuna rabbi hamdi sena saminu dawti aisatim lalime ati sena sani se dawti aisatim lalime ati Allahu Akbar. Mujajini Ramadan bagat tiga samandan Rabbi lugai wakam kandu walam nadanahuan Hadira fi adala Rabbi majid tayahuan Naraka brabadito Mujajini Ramadan Namni arkawalibuna hamin jawar raban Nakni siyab balaysaho Iko gutto sarrawiyan Nabil tiryab balaysaho Iko gutto sarrawiyan Ramadan Mubarak bagatin mughan Ramadan Mubarak bagatin mughan Jia khairi kabuhan Quran Allah kaisabuhan Nubadi ya Rabbi Makarra bilkaya Nu'abud Rabbin Makarra bilkaya Kubajini Ramadan Bagat tiga samundan Rabbi nubai wagang kabir walang nananahuan Abagohi adir Rabbi majid tayahuan Narada brabadito Kubajini Ramadan Namni arkawadibuna haninja warraban Nadi siap balaysaho Iko guddos arrabiyan Nadi tiryab balaysaho Iko guddos arrabiyan Ay summa ajaibata salata summa zikrin Nabar sallu bibtagayri Kotu bikoturu dabri Inshallah Sumasa fanala kalamdu ya Rabbi Alten Didi nabud Rabbi ya Tananotiyang Aradar kegod Abi Shamaro Rabbi ya nasi warge Ya Abdu Hanif Jannata Khasam Shamaram Dini Asi warge Ya Raman Kanif Firdausi Khasam Abu Tagini Asi warge Kita negara sini, asal kita tu yang situ itu ada. Wadik tiga orang yang situ ini. Anu opsi dia tidak dapat itu tidak opsi dia mereka. Ia bingung punya orang kerja. Ada punya diri tu mana? Jalan kanan. Ini yang mana? Ini yang sini. Wajib kita ada yang sini. Murshida kama istiansa niya wala mata apa yang anda kaitan ini nama maka jaiba tu ay gere jule amchiya ay gere nagati kadira nagati ngatani kalau mandiri kita tu je, dari lama awal kasa, betul ni lama, ini tadi, anak anawiti, oh, Murshida bekama, Murshid, akan terlihat bukan? Numa kati alidadi ya lewon sinehu kama sinagaw ka papakbir Allahu Akbar Kapula diyan sa ibuti ka na isang kamati na ka dapat tumuman Nizimat Kali Murshid Saifuddin मैं नाम मुझे सैफुद्दीन ही बना दूँ अकल तिहारा नहीं इरामी हर का
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء كينيا جرسولين بيا هاول كينيا درجة إسلاما شبابني مقالات كينيا قرآن درسي غلطوما جتا إن شاء الله تعالى أمتا لقل قبل رنقلنا